از یکسر بچم جم پارلمانتری AK Partiye Amedê Birêz Galip Ensarîoğlu divê derbarê de gotûbêjekê em ê bikin ka nerîna AK Partî çi ye li ser van hem rexneyên ku lê têne kirin li raporê û li bîr û raya wan hem jî ew gotegotên ku behsa hebûna nakokiyekê di nava desthilatê û hevpeymaniya Cumhur de dikin. Birêz Ensarîoğlu dem baş tu bi xêr hatî Rûdawê. Ez dixwazim destpêkê li ser raporê bipirsim. Raporên tamamê wan partiyên ku di nava komîsyonê de cî girtine temam bûne. Bîr û rayên tevan jî bêguman ji hev cuda ne. Ev yek di raporan de eşkere ye. Wê garibin raporeke hevbeş binivîsînin? Şimdi şöyle tabii bu Bevî avayî Komisyona Parlamentoyê toplumsallaşması ji bo ku di nerîna ku ev kar bibe tiştekî civakî gelekî giring e demekî dirêj ku Komisyonê 18-19 civîn kirine û godariya her kesê kir û herî dawiyê jî eger partiyên din beşdar nebin jî sê partî her yekî nonerekî wan çûn û calan dîtin û godariya wî jî kirin û vegeriyan û zanyarî dane komisyonê jî. Ya rastî kimse kalmadı. îdî hema dikarî bijî kes nemaye ku nehatibe guhdarî kirin lê ev tişta ku her kes li ser vê hevnerînê ev e ku divê ev tişt êdî bê çareser kirin. Bir iki marjinal Yani hinek partiyên siyasiyên marjinal li derveyê wan êdî kesên ku nonerên wan yên kutleyên berfireh hene hemû dixwazin ku ev di mijara çareserê de hem fikirin û dixwazin bê çareser kirin û hemû di nava komisyonê de ne di nava komisyonê de rast e ku nerînên cuda hene di raporê de niha olarak herî dawî jî her partiyeke siyasî ku nonerên wan di komisyonê de hene لگل نونرن خوین پارتیه لگل مکتب و سیاسی پارتیه خو به وان راجی د جوانو نرینه وان وردگرن و راپور که تایبت به پارتیه خو آماده دکن و هنگا پیشکش کریه و هنگ جی دی پیشکش بکن یعنی ده نابروانه ده راست کو بو جمهور و آلی گرین وان یعنی حساسیت وان جی تینه برچاو گرتن ev rapor li gorî vê hatine amadekirin lê xala giring aya di tevahîya van raportan de ev e ku bibin yek rapora komisyonê ye yani ez bawerim ku komisyon dê tevahîya van raportan dê rûne hemiyan bixûne û dê xalên vê hevbeşî hemiyan peyda bike û hesasiyetên hemiyanî hevbeşî berçav bigire û dê hewl bide ku hinek raporekî amade bike û hinek pêşniyaran jî li xwe bigire û gavên pêwîst û giring bêne avêtin de raporekî bi vî awayî amade bike. ortak rapor hazırlandı. Ev rapora hevbeş dema ku hate amadekirin rast e ku hinek partiyên siyasî hinek bi hesabên siyasî ve dikarin ku imzaya li ser vê raportê nekin yan vê qebûl nekin û tê de beşdar nebin lê ev beşdar bin û beşdar nebin ya giring ev e ku piraniya herî zêde ya civakê û yan jî piraniya herî zêde ya partiyên siyasî jî divê qebûl bike û dê bibe rapora ku rola wê di çareseriyê de hebe ev rapor rast de heman demê de dê weke tewsiye pêşniyazekê be ji bo parlamentoyê ji bo ku ji nehav pêdekarî ku bêkirin ev gavên giring û divê bêne avêtin dibe ku ev gavane hemû di carekê de nehayne avêtin nikarin jî hemûya bije lê de rêkarên taybet hebin be kar û pêngavên hevbeş û muqabilê hev ve de zemîneyeke cihêbaweriyê bê amadekirin û ev pêngavana dê bêne avêtin. Ben eminim ki Ez pişrastim ku di demeke nêzik de ortaklaştıkları bir ortak ev rapora komisyonê ya ku xalên hevbeş li xwe gire dê bê pêşkêş kirin yanî de piştî serê salê de di parlamentoyê de ardından meclis araya girmeden önce yargı paketimiz var. O yargı paketini de çıkardıktan sonra meclis 15 günlük bir
herhalde و خلاص بو یعنی 15 روزان بین ودانا پارلمانتو هیا و پشتی سر سالجی کو پارلمانتو هات و گرن روزا و هری سر که پارلمانتو ده اف مجاربه کو ده اف قناق ایدی به گاوین گرنگ بکم مرتیه راپورا اک پارتی ده بحثا مافی هیویه نهاتیه کرن ده دمکی ده کو دولت بحچلی گوته بو اگر عبدالله öcalan بهیله پکه چکان دینه و خفسح بکه امی مافی هیویه بدنه ده اف یک ده نافبرا اک پارتی و مهپه ده جه ناکوکیه یه گلو لحف ناکن لسرویه که yok aramızda çelişki نخیر ده نافبر ما ده ناکوکینه نه لی هر یک جمع پارتیه که یک پارتی نینن ام دو پارتین سیاسی جدا نه یعنی ده مجارن سرکه این ترکیه ده ما به هفره هفکاری کریه و هفکاری جی بردوام ده که ام دو پارتین سیاسی جدا نه ده هر مجارکی ده ام وکی هزر ناکن ممکن نینه لی جبو مافیویه بو اوجالانه کو بربستک نینل پیشیاویه که یعنی نها اف مجار کو تندو تیجیه دور بکه و نها ارکی کمیسیونه او تنه گریدای وی که کو اف چکان داینینو چاره نویس آوان چاویا و انتگراسیون آوان ده چاوا با و نقشه ریه که آماده بکه لدر وی که برسا کرد جره وی و بیچاره سر کرن و مجار دموکراسی ترکیه جبنه و بیچاره سر کرن یان درباری باشه روژا اوجالان دا مجار تو به وی و گیره بده یعنی اف نکاری کمیسیونیه لی پشتی که اف پرسکرگواره چاره سر کرن و تندو تیجی به تمامی جهوله رابه و خلق همی وکی براتی و یکیتی باوریه ببینن و به هفره بجینن و انجام آویچی ببینن پشتی ویده چه به پشتی ویچه هم نکارن گوتو بیجه لسر بکن یعنی لور مافی هیویه اوجالان اگر پیویست بکن دکاره گوتو بیجه لسر بکرن از نزانم لی پشتی وی صلاح الدین دمیرتاشه یان آلین دنن چاره نویسا هر کسی پشتی که اف بابت روژه و رابو و او فکارن که هنه لنوا جواکا ترکیه ده همو اف پرسکرکانا پشتی که هاتن چاره سر کرن و پرسکرک نما ایدی دبین چاره سر کرن سروک وکیل کوما دم پارتی سزایی تملی میوان روداوی بو گوت ناکوکید نابرا سروک کومار ترکیه و هنک کسین دناوا حکومت ده هنه لسر حسده و لسر پیواجوی جی چه نگلو اف ناکوکین کو هنه هون قبول دکن کو ناکوکی هنه؟ نه bizim başkanlık sisteminde ده سیستم مایا سروکاتی ده او اراده کو سیاست دیار دکه سرو کوماره کسین کو هلوسته که لدجی هلوسته سرو کومار نشان بده یان ده دست کار برده یان جی ده کار به آویتن یعنی ده مجار نوسا گرنگین ترکیه ده مجار هر چه با دیاره پیوندی آمد لگل برز انصاری اغلو نما بله برز بله کرم که بله برز بله کرم که بردوام بکه یا راستی جی حق اف داخوانین حقان فیدان ده هنکی تندی لهمبری سوریه هیا بلکه نلگوری الرح و قناغا نهانا هنک افادتنا گوتن اوته بکارانین ام دکارم بیشن کو تشتکی و صحیح یعنی از جنرین خواه به که بیشم لی ده انجام ده سیاست داویجی سر و کمر ده بیشم بله برز انصاری و پرسکدن ده درباره یاسایا جبوی گریلاین پککیه AK Parti peşniyar dike beguman yasaya ke taybet ujboy demek ki peşniyar dike le xuyaya ev yasa tamamı endamın PKK xwanagre دبکو هنک جوان تی کevin زندانه بین جزاکرین جی اگر وهابه و اف یک نبا آستنگ لپیشیا پیواجوی گلو و نبا سدم کو اف پیواجو تیک بچه جزاکرنا هنک برپرسیارین PKK
Hayır hayır yani نخیر نخیر nihayetinde د داوی ده ki örgüt olarak پکه وکر خستن خواه وشان gereğini به yaptıktan تمامی اگر دست چکان برد و کاری کو پیوسته کر لور یعنی برز دیارن akıbeti ne olacak? چاره نویسه کسین لگرتیگه هیوی چاون بن کسین کل اروپا نو داخواست کرنه چاره نویسه ده چه بودن او به 10,000 کسین کل کمپا مخمور نه چاره نویسه و نه چه به هیزین چک دار ده چاره نویسه و چه به کادروی ریوبری ده چاره نویسه و چه به او هورگلی نه و دین تکنیکی نه و همو کار لسر هاتیه کرن تاني لتركيا تشتكو هناكي جومان ودلجراني سر هبو اف بوكو اف تشتكو دبجن ناوي في ليبورينج بور خستن يان هناك جورين ليبورين لتركيا اف وكا اف دربجين كو فتو كو لدجولات كار كرنا وان لخود گرانا نابا وان لخو بگرا يان هناكي رخصتن دن ين تاوان كار نابا كو افجي لهمان تشتين سودي ور بگرن راست افجي تشتين تكنيكينا اف تشتين كو ام دكارن وان درباس بكن چارا سر بكن يعني لسر وانجي هناك فرمول هنا قوتو بجي لسر دكن یکی و مشکی لآمده لدار بخط ده دخوازا آزاد بونا عبدالله اوجالان تکرن سروک مهپی گوت نپرس کرے که دکارن مشه بکن لی دوی دخوازا آزاد کرن عبدالله اوجالان نکن جبر او بخوجی نخوازه جی امرالیه درکوه هون وکه اک پارتی دوی درباره ده چد فکرن گلو؟ یعنی هر پارتی که سیاسی درباره چالاکین خوین سیاسی ده آزاده و بخوا بریاره ده لی از لگوری روح و قناقا که هیا ام باش نبینن یعنی او جالانجی ده بیجه که چاره سریا و مجاره نابه به چاره نیسایی و بگیردان و که راست نبینه يعني تبيو في مجاري حتى كما أبقص قناغين جرينج در باس كرنم جهانك جهكي جرينج يعني تشتكو هنك حساسيتين هنكو تبسدمكو مليات شجارة كدن سري هلدا جوهرتن أقليمي وهرمي هبن يعني ببا مجارك دستهن كساندكو في بواجويتك ببن يعني از دفع قناعة دم النابة أفتشت بين الرجوي وأز نباورم كودما غالب انصاریوغلو پارلمانتری اک پارتی آمده تو میوانی مبوزور سپاس